У найновшим чишлі Руского слова тижньовник розпатра ініціативу о почеснім членству у Національним совіту Руснацох, а нашо месте інформуju o Schadskom skupštinoh opštinoh Kula i Šid. Na bokoh ekonomiji tekst o produkciji kapusti u Đurđove. Kultura i prosvita dava zvid z programov, s kotrima zakončena tohoročna kulturna manifestacija Kostelnikova ješenj, a tu i intervju s Đurom Lačakom. Na mozaiku prenješena atmosfera zoznjovki, a ljudze rok i život zaznačeli jak vypatra jeden pasulja lov u Đurđove i jak familija Malackovih z Ruskого kerestura preslavela 60 roki malženstva. Duhovni život zaznačil jak parohijanje u Kuli i Kocurski manastire preslaveli Kirbaji. U rubriki Sport piše jak našo fotbalski klubi zakončeli ješenjsku čas peršenstva i jak zakončeni tohoročni turnir u Pikadu u ramikoh sportskih baviskoh Jaša Bakov u Novim Sadze. Jak dodatok višlo literaturne slovo.